урматтуу Машина Кечи каналынын көрүүчүлөрү, азыр ушулку тартуулаачу видеом көбүнчөсү оң рулдуу автоунаалардан турмакчы. Көрүп турганыңыздардай, могу жакта негизги дарбазадан оң жакка бурулганда, оң жактагы навестерде көбүнчө жогоруга карай оң рулдуу автоунаалар болот. Мо Honda Fit'тен баштасак анда. Жылы 2004, объему 1.3, баасында жазып койгон 340 000 сом. Родная краска деп жазылып турат кагазында. Honda Fit 2003, объему 1.5, айтылыш баасы 300 000 сом. Honda Jazz, мо укканыңыздардай, айтылыш баасы 370 000 сом деп атат. 2007, объему 1.3, телефон номерлери эсин. Машина Кечи. Коробка механика. Honda Fit. ...2003, объему 1.3, есин телефон номерлери 300 да? Айтылыш баасы 300 000 сом деп атат. Аркасында кепкасы да бар экен, спойлер. Ички салону Toyota Vitz. Эси суранып кетти эле, аялдар үчүн деп коюңуз көбүнчөсү. Эми аялдар болобу, эркектер болобу, жакшы эле машина Toyota. 2003, объему 1.3, телефон номерлери эсин. Айтылыш баасы 280 000 сом деп атат. Ички салону караңгы болгонча көрүнбөй атышы мүмкүн. Toyota East 2003, объему 1.3, Машина Кечи. Эсин телефон номерлери 771 15 17 17, баасы 300 000 сом, 310 000 сом деп атат. Honda Airwave 2005, объему 1.5, эсин телефон номерлери. Машинанын айтылыш баасы 370 000 сом. Honda Civic, оң руль. 2003 бу? 2003, объему 1.7, телефон номерлери эсин. Айтылыш баасы 300 000 сом. Honda Step Wagon 2005, объему 2, эсин телефон номерлери. Айтылыш баасы $6300 деп атат. Honda Fit. Fit'ти көп суранган үчүн көбүнчө Fit'тер тартып атам. Мындай обвестер мененке Модула тюнинг фирмасынан, Япониянын өзүнүкү. Жылы 2007, объему 1.3, телефон номерлери 770 51
38-40. Машинаның айтылыш бағасы 360 мың сом. Да bir Honda Fit. Жылы 2004, объемы 1.3, телефон номерлері есін. Айтылыш бағасы 320 мың сом доды. Toyota Vish'da сұранып жүрдіңерлі, азыр көріп қалдым, бірақ есі жоқ. Бағасын өзіңер керек болса тақтап аласыңар, звонок қылып көрсетіп беріп қояйын. Жоқтан көрі жоғары қылып. 2003, объемы 1.8, есін телефон номерлері. Honda Jazz. Екімің еке, объемы 1.4, коробка механика, есін телефон номерлері. Люк бар екен. Обвестер менен қошы. Стоп сигналдарда рестайлинг, кепка бар, стоп сигналы менен. Бола тұрған бағасы 300 мың сом доғды. Ички салон көрсетіп қойлы. Арқасы кішіне тиген. Бұлаки, но фитті атайын көрсетпей атқаным себебі номер жана қағазында малымат. Бұл сатылды. Сатылған фиттерді көрсетіп қойын деп шештім сіздерге. 233 мың сомға сатылыптыр. Жылы 2003, объемы 1.3. 2002 бе? 2002 кен. Toyota Wish. Онда летедистерді балондары. Жылы 2003, объемы 1.8, басында жазып қойған $5000, бірақ кемі дағы бар дейтесі. Телефон номерлері 509 73 00 73. Так, ички салону. Салон вообще таза. Подлокотник бар екен, а? Бар. Жақсы. Honda Stream. Оң руль. Төрт дөңгелек зимний екен. 2003, объемы 1.7. Телефон номерлері 773 83 83 22. Машинаның айтылыш бағасы 250 мың сом. Камера заднего вида бар екен. Іштейі? Ішкі салонда тартып қойлы. Ақ açық түстегі сиденьялары, подлокотник бар. Андай монитор, магнитола. Шу жақтан камера заднего вида арқа жағынан көрсек болады. Honda Step Wagon. Жылы 2000, объемы 2, есін телефон номерлері 222 36 70 63. Машинаның айтылыш бағасы 350 мың сом. Honda Step Wagon 1999, объемы 2, телефон номерлері 507 12 92 00. Машинаның басы 320 мың сом деп жазылып тұрады қағазында. Ішкі салону. Toyota Estima. Gaz benzinde екен, объемы 3, телефон номерлері есін. Жылы 2001, айтылыш бағасы 350 мың сом. Неге алмашы жолы бар?
кичинерээк машина. Кичинелер машиналарга дейт. Аз жеген, аз объемдуу ба?